Daj još jedan da maznim jednom materijalom jednom. Juj, kako ga preturi. Znaš kako ga preturi prije stari. Bojica izlazi glavu, komplet vidim pola tijela. Pa dobro je sad tako. Jo. Na pola. Nemojte se puno otkriju, sad će galjati. Bravo, pali su biri. Jo, excuse me. Pusti, Imam drugi izmali WC-a tu. imam taj. Joj, kako ga pikova stari. Smažuš jednom, je. Dobio je ostaje neki ispričak. Sad sam hasno jednom. Dobro, pasno se tu bude. Nemojte, vidite kud neće prolaziti. Sklonite se vi ovdje, kon, odpali ti jedan, to podaj njeni posao. Nemojte svi ovdje. I tu je opasno stajati po nama. Moram da budeš trpio sad, čekaj 15 minuta. Znaš, gore i... Reci mi kud najviše izlazi? A? Kud najviše? Gore, kod Barcelina. To je 550 metara. Ma ne znam, gdje ti pije, mislim imaš vidno polje tu komplet, znaš, pa... Gdje ga otkriješ prije. Samo pazi da ne otkrijem tebi prije. Gdje su razgađali, gdje su tu znaju. Samo što ne znam što imamo 30 rupa, pa ne znam iskoj, ovdje jeho iznutra, pa ne razgledati. Iz granatama ga jedan zvolja, znači... Još što je dobro. Aha, aha. Da zvuka ste moje. Joj. Šta ste izvлекli? Tako ste. Više. Kuna viđaš zvuk Šehovca. Da im je stan. Sam, gdje je sad zvuk? Zvuk... Vodošću. Znači napravi travi Mislim... Radi će Kako je zvuk? No spršao. Jesi pisali? Jo, ajde, zaraz. Na Kijevu. Ne ilazi auta onda, evo. Pucaj auto, slobodno. To oni prevoze. Znači, prevoze municiju do pucaj. Pucaj auto, slobodno. Imam kruške na više. Kruško je rano. Bio na stupu. Bio. Bio je izgleda da je bolje bio. Bio izgleda više ga nije Izjavio. Momak nađi ti, slobodno pojedinačno zli. Jo, jebo, moje. Eto, gustirajte. Ovo je rijeka prilika ovako da ima.